barazamutse barenze mugogo bazamuka basatira kugira ngo bagende bazamuke bagenda begera za zirangabo rero aha rero ariko mwakabyira imana mwe mujye mumenya uti abana b'abanyarwanda bageze barapfuye barashize aha rero wazarendo bakimara kugira gute gukinjura bigizeyo sinyare hehe kuri uyu mugabo Prince mama yake ni murare wega bazashira uyu mugabo rero Prince wa Black Water ati mwavuye mu nzira twavuye mu nzira twebwe twakinjura ati okay drone ziti turaje rero mwe mutubwire mwari muri ku birometero bingana gute ati twari turi ku birometero 3 ati turi ku birometero bishya kuri 6 ati bo baherereye hehe ati isoko ryose hari ku isoko mugogo kandi ku isoko rya mugogo nibo bahafite ku isoko rya Kankinda nibo bahafite position ubu bahafashe ibibunda biremereye ati turabibona twabibonye ati twabibonye okay muve mu nzira rero mwe ati twamanutse drone na sikoyi ziraza ziratwika abana b'abanyarwanda mwakagira namwe ibi turabibabwira tuti nta garama kubya nkuru ahubwo n'ibintu biba tubwira ati hano drone zikoze ibara zirabatwitse barahiye hano mugogo barahiye hano barahahiriye hano zahe bati abantu barahashiriye ati basirikare bakagame barahashiriye biri bugende gute rero ni nyuma yuko rero hari azakira ungutwe naho barakuruguturanye n'abarundi barangiza bavuga ati tubamese mwumva reka tubakubite rero gisirikare cy'u Burundi rero hari akira bakubita kirungutwe kirasubira kirabakubita kasika ati reka tumwumvise abakomanda twege twararwanye muri Somalia rega ati muri Somalia ati twaraharwana ati murabizi reka tubabwire ukuntu twarwanye n'ibyihebe ati nimwebwe mwishize mu byihebe reka twihagarisha abanyarwanda twashyizwe mu byihebe bati reka tubakuruguture abasirikare b'abarundi batereka tubahane twebwe tubereke twarababwiye tuzabahana ati reka tubahanire hano rero kirungutwe na kasika aho kugeza iyi saha rero isantre ya kasika na kirungutwe biri mu maboko yande ya FARDC ngangoko drone rero hari mu gogo zagaritse ingogo zamaze inkotanyi zitireka reka intambara no kwisubiza ati nta kwisubizaho mu kuyago reka twe turwane kugira ku kanyo nagira amatwi yumva nakwiyumvira umusare reka twongere tubaramutse inshuti za radio na televiziyo umusare twiragiza imana tuvuga tuti imana shimwe waturamukije amahoro icyambere tuba twashyize imbere n'imana kuko niba turamukije tunashimira bamwe bakomeje kudusengera bajya kumubati nyaboneka basengera igihugu bati turabe ko igihugu cyagira amahoro ariko ibintu bimwe biragenda bisubira inyuma bitwara bibabwiye turabibwa kuri radio na televiziyo umusare turabwira tuti nyaboneka burya ibi bintu burya mugasuzugure abakera bavuze bati burya irya kera rijyemo niriki ngo riratinda ntirihera niryande nirya mukuru rya mukuru go nini baramba bareba mu bitwa rya mukuru hagaribo navuze basi irya basaza n'abakecuru ngo riratinda ntirihera reka rero tuse naho tubabwira tuti weekend nziza rero abashije kuramuka mwese tubabwira tuti namwe ababuza banyu mwihangane cyane ndetse cyane nk'ababyeyi ba Janti uyu Lietona waguye hariya Zakaniyora nawe tumubwira tuti pole sana aho yapfanye n'abari bamucungere n'abari bari kumwe bose ati hariya mwakagira imana mwe ibintu byakomeye cyane muri Kongo drone ngo zabazamaza abantu ikompanyi yose yaheze ibi turaza kubibabwira rero mu makuru ari buze kuvugwa kuri iyi radio yanyu turaza rero kugaruka ku nzara mu Rwanda byabyifashe gute turabibabwira neza inama ya ministeri mu Rwanda mwarayibonye rateranye ndetse bashyizeho umunyamabanga mushyashya nshingwabikorwa ni hehe ni mu bubanye n'amahanga agiye kugenda agira gute agenda ry'ibirenge inde Olivier Nduhungirehe ubwo rero umuntu bashyizeho akaba yitwa Mironko ariko rero ngo igitangaje si cyahubwo n'uburyo Kabarebe atahabonetse bamwe bati Kabarebe ari ku musego abandi batereka data Kabarebe ari mu ntambara ku rucunshu burya radio na televiziyo umusare n'iki tuba twabwiye tuti ku rucunshu bivuga iki turababwira rero cyane tubabwira tuti kunzara iri mu Rwanda bita ngo ritura umutanga bireno n'umukecuru abishyize ahabona ati ritura umutanga wa mama twababwiye yacuruzaga imyenda yakubiswe n'umunyerondo hariya i Kigali ngo yabashizemo umwuka Imana imwakire ibi nabyo turaza kubigarukaho mu makuru yacu y'uyu munsi turaza kubabwira nanone Tanzania igihugu cya Tanzania cyaba kigiye gushwanyagurika mw'abantu mwe iyi ni ya ntambara y'abanyaburaya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika babifashijwemo n'umugabo Museveni na Ruto na Kagame aho bashaka gukora ikindi kintu tutazi hano mu karere igihugu cya Tanzania cyaba kirimo kigeramiwe nyuma yuko abanyaburaya bavuze ngo ibyavuye mu matora ntibabyemera ndetse cyane ukabona ko umugambi bashyigikiye ari umugambi uko itariki 9 z'ukwezi kwa 12 aho Tanzania nayo iryamiye amajanja ivuga iti umuntu tuzabona mu muhanda uwo nguwo tuzamwigizayo dukoresheje amasasi apana inkoni
turaza rero kugaruka kuri CNN nayo ikomeje gusenya igihugu cyane cya Tanzania cyane. CNN ibi rero ngo CNN irimo irabikora ku bushake icafuza igihugu cya Tanzania cyane. Igihugu cya Tanzania cyane hano mu karere rero cyafatwaga nk'umubyeyi wande wa demokarasi ndetse kigafatwa nk'igihugu kirangwamo amahoro n'ituze, ariko igihugu cya Tanzania ubu kiri mu mwijyane ukomeye ku buryo kigiye kugwa mu icuraburindi. Bamwe bati Tanzania nimanuke igende yegere Uburundi bubabwire uko bwikuye muri iki kibazo. Murabyibuka kuva muri 2015 Uburundi bwinjijwe muri iki kibazo n'abanyaburaya bafashijwe na Paul Kagame, ko Paul Kagame yazanaga itsinda ry'abakomando kuza gukuraho leta y'u Burundi, ariko agasanga abarundi bariziye bari maso bakamubwira ati igirayo, ati ahubwo reka tuze tukumesure. Ubwo rero Samia Suluhu Dr Hassan yagombye kumanuka akagenda akajya kwa Samuragwa Ndayishimiye akamubwira ati reka tukubwire uko byagenze, ati iyi ntambara twarayirwanye turahazi, ati giye babukaranga twari munsi y'urujyo. Ibi rero turaza kwibabwira nabyo mu byumve neza. Turaza kugaruka ku ntambara yehehe, tutarajya ku ntambara ariko turaza kugaruka Nyirarureshwa umuhungu wa Museveni Ninde Kainerugaba, aho nawe ngo yaba arimo aranegura CNN, umunyamakuru wa CNN, ariko atari byo ashaka kuvuga ahubwo ari bya bindi bagoreka ururimi. Ibi uko bagoreka ururimi ibi rero turabimenyereye turabizi, ibi ni ibyabo ntabwo umuntu yajya kwirgora abivuga byinshi. Turaza kugaruka kuri Colonel Nanga uyu yinanga umuhutu w'inanga nawe ati turashaka Repubulika Federale ya Kongo, ntabwo dushaka demokarasi ya Kongo. Nguko uko byaba bimeze ngo ni igihugu bashaka gukora kitwa Repubulika Federale. Ubwo rero ngo murabyumva, burya mwumvise iri jambo ryavuzwe riba ryavuzwe. Turaza kugaruka kuri Sherere Murigande, umusaza yari kocoye hariya ati indani nizanyu nizo zituma ubuyobozi butagenda neza. Uyu nawe ngo yaba ageze mu marembera yaba ari mu yabira ati ninde yakubwiye kuvuga biriya, ati nandi munsubiza Perezida wa Repubulika, ninde yakubwiye ngo musubize, ati murambabarire ndashaje mushaka mu mitane. Okay, ibi rero turaza kugaruka kuri Kirungutwe Kasika Kingurube mama yake ni Murari. Mama barababwira ati drone zamanutse zirakosora, ariko saho nyina ahubwo ahantu byabikomeye cyane ngo biteye ubwoba nano bitamugogo ku isoko Mugogo. Abantu mwese mwari muri hariya Nyangezi mukazamuka mukagera hariya za Burongi za Shimanga abantu mwari Shimanga cyane, turabaramutsa cyane bitwa Baswari, turabaramutsa cyane bitwa Bagasasira, turabaramutsa cyane mba mukiriho. Abantu mwese mwari hariya Nyamirangwe namwe mwese turabaramutsa cyane, bitwa bande n'abajerari mwese tuti mukomere cyane. Rero mwese turabaramutsa. Rero tuza kubabwira ibyabiri hariya Mugogo aho drone yamanutse ati ndaje gukosora. Ubu rero Kongo irimo irarwana intambara yo mu rwego rwo hejuru ku buryo inkotanyi ziramanuka zikarwana zikazana amaburende hamabaga na wazerenda batereka tubabise gato. Hari umugabo uje kuba hari bisiga bije kubakosora bije kubanokoramo amaso, drone zikamanuka zigata zibakubita zamara kubaturaga antwe turagaroro mara kubakubita reze bakubise mu mutwe wazana datereka natwe tuze duhohoshe. Twarababwiye ko abanyarwanda muzashirira ngaha mugira ngo turababeshya ngango ko rero ibi nabyo turaza kubiva imuzi. Rero byose tugende tubibabwira, ntabwo ari aho turi bugarukire gusa. Turaza kugaruka rero mu karere ngo intambara yaba iboneka, ariko ngiraboneka mu buryo bwihishe. Ariko ngo ikintu cya mbere gikomeye dushaka kugira ngo tubabwire ari nacyo giteye ubwoba, ngo ni uburyo hari umugambi bashaka mu karere, hari abantu bashaka umugambi mu karere kugira ngo baburizemo ubutegetsi bwa Ndayishimiye Evariste. Murabizi ko Uburundi aribwo buzaramutswa Union Africaine mu mwaka utaha. Ibi bihugu rero biriya bihugu bitatu rero cyangwa bine ngo byaba bidashaka ko Ndayishimiye yashikira iyi ntebe. Ibi ngo ni mu rwego bashaka kuhateza intambara ikomeye cyane, Uvira akaba yamanuka ni Burundi kugira ngo Ndayishimiye ntabashe gutwara Union Africaine. Bati Ndayishimiye akaramuka ageze ku butegetsi bwa Union Africaine bizagora umugambi w'aba bagabo kuba bakwigarurira Kongo. Turaza kubabwira rero ku masezerano y'igikirero y'uburiganya nayo ngo yaba ari igihutihuti, noneho ntabwo ari ugusaba ahubwo ni itegeko. Barimo barategekwa kugira ngo bamanuke bajye gusinya hariya i Washington. Ibi rero turaza kubibabwira byose, nta kindi byose turaza kubibabwira. Mwebwe mubane na radio na televiziyo Umusare, turahari 5 kuri 5. Ubwo ni nyuma y'uko 80% by'abanyarwanda ari abahinzi bambuwe ubutaka bahingaga, ndetse bamwe bakategekwa guhinga ibyo bategetswe na FPR Inkotanyi, ubundi ndetse n'ibyo bahinze bagasarurira mu bigega bya FPR Inkotanyi. Abahinzi b'abanyarwanda cyangwa se abaturage b'u Rwanda baba bari mu yabira kubera inzara. Ibi rero birimo biravugwa mu Rwanda hose, aho iyi nzara bayise ngo ni ritura umutanga.
ritura umutanga. Rero umutanga ni igiki? Ni ikintu kimeze, ni ikimera kimeze nk'imyungu ariko cyo gifise utwungu dutoya. Aha rero bati aba bantu rero bakomeje kuhasiga ubuzima kubera iyi nzara. Hariho rero ibintu bimwe bihitagira ku mbuga nkoranyambaga y'umubyeyi yabango yaragaburiye abana biwe umutanga kugira ngo bapfe, nawe agahiha umuti w'imbeba kugira ngo bapfe bave mu buzima, ariko Imana igakinga aho kugira ngo bapfe, ahubwo uyu mutanga ukagira gute ukabahembura. Iyi nzara rero ngo kubera uwo mutanga waba warahembuye abo bana n'uwo mubyeyi, inzara mu Rwanda ngo bahise ritura umutanga. Ibi nabyo uyu mutanga nabyo twababwira nk'abantu baciye mu ishyamba rya Kongo, abantu mwaciye inzira ya hehe ya Kingurube, Inzovu, Ruyuyu, hariya namwebwe turabizi ko uyu mutanga mwahuye nawo wabafashije kuva mu ishyamba. Hari bamwe bawurya kandi bakaba n'ubu bakiriho, bamwe bakaba bari Buraya, abandi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi. Ahubwo ikibabaje ni kimwe, ni ukuntu mutibuka ko mwariye umutanga mukarya n'ibiti, mukaba mwarageze aho murya inkoko mukadamarara mukibagirwa gakondo yanyu. Ibi rero mumenye ko hari abanyarwanda noneho bari mu gihugu barimo barya iyi mitanga, aricyo byatumye iyi nzara bayita ngo ritura umutanga. Abanyarwanda rero bakomeje kugira gute kugeramirwa n'ubu butegetsi bwa Paul Kagame, aho bagira bati inzara iri mu Rwanda iravuza ubuhuha. Iyi nzara iri mu Rwanda ngo nayo ituma abana b'abakobwa benshi bigera gute bajya mu busambanyi, bishora mu busambanyi, ngo kubera ko nta yindi nzira isigaye usibye kugira gute kuba barisha igiki imibiri yabo. Harimo haravugwa nanone igiki ibintu birimo biba mu Rwanda ko bamwe bishora mu budandazi, ngo batajya kudandaza gucuruza ibiki ibintu byo bita kugira gute kuzunguza kubera inzara kugira ngo barabe icyabigeramutsa, ariko bagahurira n'ingorane zidasanzwe. Ni muri urwo rwego umumama umwe yarimo acuruza utwenda kugira ngo arebe ko abana biwe bagira gute baramuka, yaraba yarakubiswe n'umunyerondo uhora bandi ngo n'abanyerondo bahoraho. Uwo mumama agakubitwa maze Rusehabaniha ikaza yirukanka kugira ngo imunyarukane kwa muganga, akatima kagitera. Ariko amakuru twaba dufite bakaba batubwiye bati burya wa mumama yashizemo umwuka. Reka uyu mubyeyi tumwifurize iruhuko ridashira, ariko tugira gute tunagira tuharanira tuvuga tuti ibi bintu byagombye gucika mu Rwanda, buri muturage agahinga icyo ashaka ndetse agasarurira iwiwe aho gusarurira mu nda z'abaminisitiri n'abandi. Ibi rero ngo biracafuza cyane isura y'u Rwanda, kuko urebye inzara iri mu Rwanda ngo ni mu gihe bamwe barya bakabisesa, igice gitoya kijya kigasesa, ariko abandi bobo inzara ikaba ibamereye nabi. Tukiri mu Rwanda kandi ngo harimo haravugwa intambara yo ku Rucunshu ku mugabo nde Kabarebe. Bamwe bati Kabarebe ari ku musego, abandi batereka data ntawe uri ku musego, ahubwo umugabo yaba ari mu ntambara yo ku Rucunshu. Murabyibuka intambara yo ku Rucunshu iyi yari irimo n'akanjogera, murabyibuka. Bamwe rero bati iyi ntambara yo ku Rucunshu yaba irimo rero Jeannette Kagame. Ibi rero ngo birashoboka cyane, kuko abantu bavuga bati nyabuneka ibintu biri i Kigali ubu birakomeye cyane, kuko ubu uravuga ukabucishijwe aha. Ati ku buryo ubona ko iyi ngoma ya Paul Kagame byanka byakunda itari uyu muryango wa Paul Kagame utari burekure iyi ngoma, ahubwo ingoma bashaka kuyisigira abana babo, kuko babona ko n'ubundi igihe cyajyanye Paul Kagame. Ibi rero ngo babihera hehe babyemeza? Bamwe bati burya ya masezerano y'i Washington ntago yoroheye Paul Kagame haba na gatoya. Reka rero tumanuke tubabwira ibijyanye n'ayo masezerano y'i Washington, niho muri bubyumve. Nyuma y'uko ya Doha hariya muri Qatar hamwe na Washington y'amasezerano ya M23 RDF ndetse n'amasezerano hagati ya Kilombo Tshisekedi hamwe na Paul Kagame, amasezerano agiye yigizwayo buri munsi bagenda basunika. Ubu rero noneho ngo yaba barasunitse bakageza ku ruhome. Ni mu gihe twababwiraga ko aya masezerano noneho hari agakuru twamenye yuko babahaye iminsi 7 kugeza ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 bazaba basinye. Ibi rero noneho ngo ntabwo ari igisabo, ahubwo byabaye itegeko. Muraza kubibona, inyandiko ziraza kujya ahabona, turabyizigiye ko inyandiko ziri bujya ahabona, aho hari buze kuboneka ihamagazwa ry'abaperezida bombi kugira ngo bajye gusinya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangiye zicukure ibyo zicukura. Bamwe bati burya rero igihugu cyaragurishijwe ntimwabimenya. Cyagurishijwe gute rero mw'abantu mwe? Ni ukuvuga iki? Paul Kagame ari mu yabira kuko atagiye gusinya amasezerano, arababangamiye inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe kandi namara kuyasinya ngo ubutabera buhita butangira gukora. Murabyibuka neza ko akanama gashinzwe umutekano ka ONU karungitse intumwa 3 zijya kuraba ibintu byabiri hariya muri Kongo. Ibi byose mujye mubyegeranya. Aba rero izi ntumwa 3 ngo zivuga ko zaba zaratangiye akazi kazo, ngo kandi
kandi kugira ngo zikore zizakorera ku bintu bitatu ibiki ku byegeranyo by'imiryango idaharanira inyungu za leta ndetse na biriya byegeranyo byose byagiye bisohorwa na za BBC n'abandi kandi murabizi ko na ONU yagiye isohora ibyegeranyo yagereza leta y'u Rwanda mu mfu za hato na hato z'abakongomani ubwiwe Donald Trump yashinje Kagame ko yaba yarishe iriya ntambara Kagame yashoye muri Kongo yaba yarahitanye abagera ku miliyoni 14 ngayo nguko rero uko ibintu birusheho kugenda bifata intera mu Rwanda ndetse no kuri amasezerano bamwe bakabona ko umukubuzo wa Paul Kagame waba ugeze ku muryango kubera ubutabera bwabugiye kumukubitwa agiye kubikubitwa mu mutwe byanga bikunda ni mu gihe kandi abakongomani nabo bakomeje kuzamuka hejuru muri diplomasi ari nako na genocide iyi genocoste yabo bavuga ko yabarakozwe n'ubutegetsi bwa Paul Kagame igirucaho igenda imenyekana mu mahanga yose abadamu barimo Suminwa ndetse n'uyu Teresa Kayikwamba bakomeje kuzamura diplomasi ya Kongo ku buryo ubona ko ibintu birimo bigenda bifata indi ntera ibihugu bya rutura nabyo mu kugenda byikoraho Paul Kagame biragenda byihuta cyane nyuma yuko ya Israel mwabonye ko imaruka ikagenda yegera iyi Kongo baravuga ko igihugu cy'Ubudage nacyo cyaba cyamanutse cyaba kigiriye muri Kongo nacyo kugira ngo ntikihave gisigara ni mu gihe ubu Kongo irabaga ryiza cyane kubera ubutunzi ifite munsi y'ubutaka ibi rero Paul Kagame we yahora abishora abikuye muri Kongo akagenda ababwira ko ari by'iwiwe ni nyuma yuko rero Kirombo Kisekedi nawe afashe umuhanda akajya kubwira abanyaburaya ati rikadata bijye bintu abaha ntagarigwe n'iby'iwanjye ubu rero ibihugu byose byaba byamanutse bijya kwiyegerera inde Kirombo Kisekedi kugira ngo abyihere ibipandi bimanyo nawe bati duhe natwe tujye twicukura ati muze mujye mwicukura ntimuzosubire kugura ibintu by'abakomisiyoneri uriya mukomisiyoneri burya ahubwo igiki cyakwiriye nuko twamushyira mu kasha ati muze rembereka ibintu urumva rero igihugu cy'Ubudage cyamanutse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarasinye zisinye amasezerano n'amamiliyoni Qatar irasinya amamiliyaride n'amamiliyoni Israel iramanuka irasinya amamiliyoni n'amamiliyoni murabona ko Macron arimo araterita Ububirigi bwaragiye burasinya amamiliyoni n'amamiliyoni hari hasigaye Emmanuel Macron nawe rero arimo araterita agira ati kugira ngo najye mbashe kugera muri Kongo reka mbigire nanjye mpinduke Kagame nimara kumuhinduka mvuga iby'ikibuga cy'indege cyagoma ikibuga cy'indege gifungurwa byanga bikunda akarero no dukino twa politiki umuntu abagukunda mu minota ya nyuma agahita guhinduka mabona ukuntu Macron ahindutse Kagame cyane aramuhindutse cyane bikomeye cyane ko amukubise nawe umukozi n'ubwatereka date ikibuga cy'indege cyagoma n'igifungurwe abantu bashyikirwe n'imfashanyo Kagame nawe atereka date ati ninde wafungura ikibuga cyagoma atabanje kumtaho ngo ambwire amene ibyo shaka tushaka iki ubwo ntabwo tuzi icyo ashaka ariko yarabyivugiye muri cya kiganiro n'abanyamakuru yarabivuze ati ninde yafungura goma nabo kavuna kavuma ati giye ntamuha uburenganzira ubwo nibyo yashaka kuvuga reka tubirindire rero ibintu birakomeza bifata indi ntera cyane kuko urabona ko noneho bya bintu byo kubembereza byavuyemo ubu rero ni ingumi ku ngumi niko bimeze kuko umugabo Paul Kagame yaravuze ati tuzapfa turwana iby'amasezerano nta kintu bimaze ahubwo iby'amasezerano biraboneka ko nta kintu na kimwe bimaze amasezerano ni ibiki yaravuze ati amasezerano y'uburiganye ibyo nta kintu bimaze ariko mu kandi kanya muri politiki ati Donald Trump yarakoze ibintu birashimwa ati burya rero Donald Trump tuzagenda tujye gusinya ariko ati tuzaba dusinya ibintu by'uburiganya ati tuzabihinduka tubigeuke ubwo mwumva ukuntu amakuru abahitagirana hirya no hino reka rero dukomeze rero twama tumaze kubabwira ko Kabarebe ngo yaba ari ku musego kubijyanye n'intambara yo kurucunshu bavuga ko Kabarebe ashaka gukubitwa umuye bakamukosora akigirayo ni kubera iki barimo bigizeho Kabarebe ngo nuko shebuja Paul Kagame nawe babona ko muri politiki ageramiwe abanyarwanda bati nta wundi muntu yajya ku butegetsi ati tudashyizeho Kabarebe ho ubwo rero bati buribeshya Kabarebe uyu ntabwo ashobora kujya ku butegetsi mu Rwanda Jeannette Kagame ahari atahubwo agomba gukubitwa umukubuzo akigizwayo mu maguru mashya amakuru reka dusimbire cyane turacyari muri aka karere k'ibiyaga bigari dusimbire kwa Magufuli hariya mwarabyumvise cyane hari muri Tanzania kwa Madamu Suluhu uyu mudamu rero Hassan Dogiteri uyu nawe ngo yabarimo agerwa amajanja ngo ni nyuma yuko ibihugu bituranye na Tanzania byahindutse abagambanyi barimo bagambanira Tanzania ku buryo bukomeye cyane ibyo bihugu bivugwa mu bugambanyi mu bigambanira Tanzania harimo igihugu cya Kenya Uganda ndetse n'u Rwanda aha havugwamo ndetse
ndetse no muri baba bandi bafashwe bavuga ko bari abapromoteri muri ya myigaragambyo ngo baba bari abanyarwanda n'abanyakenya mw'abantu umwe. Ibi rero ngo Tanzania irimo irabikoraho iperereza cyane bijyanye nabo yafashe, barimo baragenda bayiha amakuru. Union Européenne ikimara kumenya ko nayo yaba irimo iravugwa muri bintu by'umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Tanzania ahabwa Madamu Suluhu, ubu noneho yadugije ijwi rirerire cyane, mujye muvuga ukuntu abantu bakorana, iti byavuye mu matora nibiteshwa agaciro. Ariko rero twebwe ibyo twasomye n'itegeko nshinga rya Tanzania rirafite ahantu ingingo yemeza ko ibyavuye mu matora muri Tanzania iyo bimaze gusomwa n'iki na seni ya Tanzania ubwo biba birangiye, biba bihindutse itegeko, nta hantu ujya kurega. Ntituzi rero nimba Union Européenne yoyo iziri buzigahindura itegeko nshinga rya Tanzania, kuko ibyavuye mu matora byarangije gusinywa, byarangije no kwemezwa. Seni ya Tanzania yamaze kwemeza ko ibyo bintu byavuye mu matora ari ibyo nyine. Ntitwibaza rero ko Union Européenne izahigira gute izaza kubihindura. Reka rero turindire turebe. Ariko bamwe bati Union Européenne murabona ko yahise ifata ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakabifata Tanzania, ati ibi rero ni uburyo kugira ngo bacinyize Tanzania. Ibi rero birashoboka, ariko mw'abantu mwe mujye mumenya ibintu n'ibindi. Kuki iyi Union Européenne yahita imanuka igafata ibihano kuri Tanzania, abanyamerika bakamanuka bagafata ibihano kuri Tanzania, ndetse bakaba bayigejeje mu giki hehe muri CPI? Mwakwibaza muti ni biki? Niko abazungu bakora. Abazungu babimye ibyo bakeneye, we baraguhiga. Nimwibaze imfune za hato na hatoya ukuntu muri Kongo abantu bakomeze kwicwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyegeranyo bya ONU byasohotse bingana gute byagiriza Paul Kagame kwica abakongomani. Nimurebe Genocoste yabaye muri Kongo, nimurebe ukuntu byose mu karere Kagame ntako atageze akavuruga. Ariko se abanyaburaya bakoze iki? Ahubwo kugira ngo bamuhane bamwongereye amafaranga, bamuha amafaranga amadolari atangwa ari miliyoni 20 hariya muri Cabo Delgado kugira ngo bajye gusambura n'igihugu cyande cya Mozambique. Iyi radio na televiziyo Umusare twarabibabwiye, mujye mumanuka musubire mu bintu makuru yaba yaravuzwe. Twarababwiye tuti burya Sadeke iri mu giki, iri mu marembera, ku buryo Sadeke yari yarubatse ibihugu byahariya mu majyepfo ya Afurika ari ibihugu bikomeye. Abazungu rero kugira ngo bashe gusenya biriya bihugu byo mu majyepfo ya Afurika bagomba kubanza bagasenya uyu muryango wa Sadeke, aho biboneka ko uyu muryango wa Sadeke wahindutse imungu, wamunzwe ku buryo nta kintu gisigaye muri Sadeke habana mba. Akarero twabaha yuko Sadeke yaba yarasenyutse na hano nka babiri hatandukanye. Ahambere mwarabibonye, dufatire nka hehe nkariya byabaye muri Cabo Delgado muri Mozambique, mwabonye ko Sadeke yahise itsindwa ikayamanika. Tugarutse ku byabaye hariya Igoma naho mwarabibonye ko Sadeke yahise yamanuka irataha, ndetse hakaba haraguyemo n'abasirikare bande ba Afrika y'Epfo bagera kuri 14 bakicwa. Bamwe bati rero Sadeke yahindutse igiki, barayikurugutwe byararangiye. Igisirikare cy'u Rwanda kiri hariya muri Mozambique ngo nta kandi kamaro kimaze usibye guteza kawo, ku buryo Sadeke yose ibihugu byo mbere by'iri muri Sadeke yose bizashiduka byasambutse. Murebe Zimbabwe uko Zimbabwe bayijyamo bakayivuruguta bakica abantu n'abandi, ndetse na Afrika y'Epfo ngayo nguko. Ariko bamwe bati iyo Kagame aza gukorana n'abazungu neza cyane yari kuzaba umwami uhoraho, ariko kubera ko mission bamuhaye gufata Kongo mu kiringo kingana uku nuko mu myaka iyi n'iyi bikaba byaramunaniye, ashobora kuba agiye gukubitwa umweyo. Abazungu bakarimo bashaka uwundi bashyiraho azababera umukozi. Twabibabwiye rero CNN, radio CNN nayo ikomeje kugira gucavuza igihugu cya Tanzania, ikomeje kwerekana utuvideo yerekana ngo uburyo abatanzania bishe abari bari mu myeyerekano ngo ikabica nabi. Ibi niba byaranabaye nibyo kuko, ariko se twagira ngo twibarize nk'abantu, mubona Tanzania yari kubigenza gute? Yari kureka abantu bagatwika igihugu cya Tanzania? Nimwaze namwebwe cyane cyane harimo abanyamahanga. Ariko kibazo uti mbega biriya byabaye muri Tanzania mubirebye neza byabaye iminsi ngahe? Noneho tubifate tubigereranye n'ibibaye imyaka 30 muri Kongo, abantu batemwa amajosi bagatemwagurwa. Iyo Union Européenne ikagira gute igahumiriza, yoni kahumiriza abanyamerika bagahumiriza. Ukibazo uti bigenda gute? Biboneka ko rero ibihugu bya Afurika mwagombye gukanguka mukamenya batipotipo uburyo barimo bagenda babigurisha. Ubu rero igisigaye ni kimwe cyonyine, nuko Tanzania bihenze igafatwa igatabagurwa. Haba harariwe igihugu cy'u Burundi, nacyo gituma rero igihugu cy'u Burundi cyagombye guhaguruka hakiri kare kikagenda gigatabara Tanzania, uko Tanzania
Tanzania yaba biraboneka ko ifite igiki irafite ikintu muri politiki ibona ko Tanzania politiki yibanye nkeya cyane kuko yaramunzwe cyane Tanzania barayimunze kandi biraboneka ko Tanzania uko yari igihugu gikomeye ariko biraboneka ko kugira ngo abazungu babashe gufata aka karere bakajagajaga bagahindure bakasenye bagasambure ariko babanza bagasenya igihugu cya Tanzania ndetse n'u Burundi. Reka twikomereze amakuru kutugana ku ntambara kuko amakuru dufite ni menshi cyane ariko tutaragera ku ntambara tugaruke kuri umuhungu wa Museveni nawe uyu mwabonye ko yikoma umunyamakuru wa CNN ariko birya rero ngo byaba ari igiki byaba ari agahemo ahubwo ni nko kumubwira ati vuga n'ibindi kuko mu migambi yo gusenya Tanzania Museveni arimo. Museveni rero niwe se wande wa Kainerugaba ku buryo bamwe bati na Museveni birazwi neza ko ubutegetsi azabusigira Kainerugaba. Ibi rero ngo ni ubwami bwabo bashaka gushyiraho muri aka karere ari nako gituma ubona Tanzania barimo bayihigisha uruhindu. Twihanganishe uyu mudamu Suluhu Dr Hassan kuko nta cyaha yigeze akorera abatanzania, icyaha afite gusa ni kimwe cyonyine nuko ari umubantu arimo atwara Tanzania. Reka rero twikomereze amakuru tugenda tugana ku ntambara mu tubati ku ntambara bimeze bite. Reka tumanuka tugenda twegera ku ntambara. Ni nyuma yuko rero aha bita Kirungutwe aha rero hoho ibintu byakomeye cyane mwabantu mwe nyuma yuko ngigo Kirungutwe yemwe mukanguke mwe mu mukene ngo amakuru y'intambara. Reka tutaragera Kirungutwe yabarunguje kabaye ibintu byakomeye. Reka duherera hanga kuri centre Mugogo, aha ni ku isoko Mugogo. Iyi Mugogo rero mwabantu mwabazi Mugogo murahazi. Mugogo rero baravuga ati ibintu byagenze gute Mugogo rero barafata rero Mugogo bakamanuka hasi bagafata zirangabo bagahita bazamuka bakagera ari Akankinda berekeza Kinkina. Aha rero niho intervention ya Paul Kagame faru byari bizamutse abasirikare bari bazamutse batereka data Wazalendo bati hamwe harimo haravuga mwabantu mwe tujye tuvuga tukumurusyo tukoma n'ingasire haba hariyo umuzalendo w'umugenerali nawe ngo yaba yaguye muri ibi bintu turaza kubabwira izina giwe nibidukundira turimo turarishakisha ariko hari umugenerali nawe yaguye muri uru rugamba kuko ngo nirwo rugamba rwa mbere rwabaye rwagakura rero udasanzwe hano Warungu. Byagenze gute rero ngo ni nyuma yuko rero Wazalendo abani Wazalendo hano ni kwandikwa kuyu musaza uyu mugenerali uyu Bishambuke ari kumwe nande n'uyu Yakutumba bamenye neza ko intervention neza ya Kagame bazamutse n'ibifaru baje kugira gute kugira ngo baceza Warungu bagenda berekeza Mwenga. Mwumvise Wazalendo na FARDC bahise bamanuka rero bo bahise bamanuka baza kubatangirira Mugogo ariho rwambikaniye rero ubu kuva hirya ejo kuwa gatanu Mugogo barimo bararwana Mugogo bararwana izi ngabo za Paul Kagame zisumbya ingufu Wazalendo. Tujye tubivuga tubisubireho ko ntabyo kugenda tuvuga ngo Wazalendo batsinze kandi batsinzwe. Reka tuzatubabwira ukuntu byagenze. Wazalendo rero irakubitwa yigirayo barazamutse barenze Mugogo bazamuka basatira kugira ngo bagende bazamuke bagenda begera za zirangabo rero. Aha rero ariko mwakabyira Imana mwe mujye mumunya abana b'Abanyarwanda bageze barapfuye barashize. Aha rero Wazalendo bakimara kugira gute gukinjura bigizeyo sinyare hehe kuri uyu mugabo Prince mama yake ni murare wega bazashira. Uyu mugabo rero Prince wa Black Water ati mwavuye mu nzira twavuye mu nzira twebwe twakinjura ati okay drone ziti turaje rero mwe mutubwire mwari muri ku birometero bingana gute ati twari turi ku birometero 3 ati ubu turi ku birometero bishyira kuri 6 ati bo baherereye hehe ati isoko ryose hari ku isoko Mugogo kandi ku isoko rya Mugogo nibo bahafite ku isoko rya Kankinda nibo bahafite position ubu bahafashe ibibunda biremereye ati turabibona twabibonye ati twabibonye okay muve mu nzira rero mwe ati twamanutse drone na Sikoyi ziraza ziratwika abana b'Abanyarwanda. Mukagira Imana namwe ibi turabibabwira tuti nta garama kubya nkuru ahubwo n'ibintu batubwira ati hano drone zikoze ibara zirabatwitse barahiye hano Mugogo barahiye hano barahahiriye hano bati abantu barahashiriye ati basirikare bakagame barahashiriye biri bugende gute rero. Ni nyuma yuko rero hari aza Kirungutwe naho barakuruguturanye n'abarundi barangiza bavuga ati tubambese mwumva reka tubakubite rero gisirikare cy'u Burundi rero hari akira bakubita Kirungutwe kirasubira kirabakubita gasika ati reka tubumvise abakomanda twege twararwanye muri Somalia rega ati muri Somalia ati twaraharwana ati murabizi reka tubabwire ukuntu twarwanye n'ibyihebe ati nimwebwe mwishize mu byihebe reka twihangarisha Abanyarwanda twashyizwe mu byihebe bati reka tubakuruguture abasirikare b'Abarundi batereka tubahane twebwe tubereke twarababwiye tuzabahana ati reka tubahanire hano rero Kirungutwe na Kasika. Aho kugeza iyi saha rero isantre ya Kasika na Kirungutwe biri mu maboko yande ya FARDC ngangoko drone rero hari Mugogo
zagaritse ingogo zamaze inkotanyi zitireka reka intambara no kwisubiza ati nta kwisubizaho mu kuyago reka twe turwane kugera ku kanyuma saho nyine harimo havuga intambara twarababwiye abasirikare barimo bava hariya bamanuka bazamuka bajabuka za Rusizi beregera heza kanganiro mw'abantu mwe ngo rero mwebwe mujye mumenya muti ibintu bimeze gute nimba Kamanyora ubu bose bari kubaryamiye amajanja ari abasirikare b'Abarundi bari muri kiriya kibaya abandi nabo bandi bati mwebwe murengaho ati natwe turashaka kuza gufata Ruvunge ati ni mumanuke rero mw'abantu mwe n'ubu tuvugana mwajya kumva amafirimba aravuza bati urugamba ruratangiye hano mu cyaya cya Rusizi aha rero barimo baranarwana birashoboka ko n'imbunda ziremereye ziba zashobora gukubita amasasu hakurya mu Rwanda kubera iki ni ku mupaka neza wa Cyangugu Kamanyora abarizi Kamanyora murahabona ureba hakurya Cyangugu uraba hakurya mu Kibitoki ngayo nguko rero ni ku mupaka w'ibihugu bitatu u Burundi u Rwanda na Kongo aha ahantu harimo akantu point d'interrogation mujye mubyumva neza kubera iki nimba aha hantu harimo ikorosi mw'abantu mwe niyo mpamvu aguye ati iyo barimo barwana Katogota ushobora kwibaza ko barimo barwanira cyangwa barwanira mu Kibitoki niyo mpamvu rero tubabwira tuti aha hantu harimo kantu kakabaza agakorosi gituma abana b'Abarundi bagwira bati byanga bikunda turabamesa turabakubita aha hantu ntabwo baturengana ngayo nguko rero ubwo ni mukanya rero mujya kumva muve drone ziramanutse ziratwitsa abandi ikindi hari inkuru twamenye mukanya babaganga baduhaye amakuru atubwira bati mu bitaro bya Kanombe huzuye abantu bahiye bati mu bitaro bya Kanombe ubu bararyamye hasi barya baganga baduhaye za nkuru twabagejejeho abo nabo ngo baba barishwe ntago babashe bagifungurwa ahubwo baguye mu kasho uwo ni inkuru batubwiye ubwo mujye mu byakira nta kundi tuzatubyakira reka rero tugende tusoza aya makuru tutaragira gute tuvuga ku masezerano y'uburiganya amasezerano y'uburiganya yabageze ku kanyuma mw'abantu mwe ku munota wa nyuma barasunika ubu nta hantu bagisunika bigana byageze ku rukuta no guhama hamwe bagasinya ngaho nguko aya masezerano nahira nde arahitana nde tubirindire reka rero twebwe tubifurize weekend nziza mukomeze muryoherwe na weekend aho muherereye ariko mukangura abana banyu mubabwira muti nyaboneka mw'abana mwe muri abanyarwanda muvuka mu Rwanda muvuka naha twiramukiriza abanyaruhengeri bari mu Ruhengeri byumba tubaramutsa Gisenyi tubabwira tuti ariko nubwo mubwira abana babo ko ari abanyarwanda munababwira muti hari abasirikare hari bene wanyu bari hariya muri FRN mumanuke mugende mubafashe mugende mubegere abo basaza bave mu nzira mubakuremo ahubwo mwinjire mwebwe b'abasore kuko nimwe muzagira gute muzabohoza igihugu cyanyu dushimire rero abayobozi bakuru ba FRN tubabwira tuti ku rugamba mumeze gute tubari inyuma tubafatiye iry'iburyo twanangije rero tubifuriza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwari kumwe na Ale bye bye naho utaha